F'pajjiżna t-tipip qed joqtol madwar 500 persuna kull sena. Dan jirriżulta minn analiżi tal-imwiet f'Malta li saret minn Kathleen England, konsulenta tas-saħħa pubblika responsabbli mir-Reġistru tal-imwiet. Hija waslet għal dawn il-konklużjonijiet wara li stħarġet statistika tal-Eurostat li ħarġet fl-aħħar snin. Bejn l-1999 u s-sena l-oħra mitu aktar irġiel milli nisa, il-koll imwiet ikkaġunati mit-tipip. 42% tal-irġiel mitu kawża tat-tipip mitu wara li ħakmithom il-marda tal-kanċer. 40% tal-imwiet kienu kawża ta' mard kardiovaskulari u 18% minn mard respiratorju. 37% tan-nisa li mietu kawża tat-tipip mietu wara li ħakmithom il-marda tal-kanċer. Is-sena l-oħra l-kull mara li mietet kawża tat-tipip mietu 4 irġiel. Dan hekk kif kawża tat-tipip mietu kważi 400 raġel u 127 mara f'sena waħda biss. Intant, id-Dipartiment tas-Saħħa jorganizza kampanji kontra t-tipip fl-iskejjel u fil-medja biex titqajjem aktar kuxjenza dwar il-ħsara li jagħmel it-tipip.